Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Among langit ng Amahan, panalangin ni kining pagkaon nga niya karon sa among atubangan. Himo kini kusog kabaskog sa among panglawas. Ug labos tanan, Lord, nagpasalamat sab kami sa birthday sa among anak nga panganay nga unta tagaan mo og hataas nga kinabuhi. Kining tanan kinising-kasing ug salawatan pinay ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Labing tinuod guys, handa dyan ni sa kong anak nga si Aladdin. Igor amin ni Asi si Mr. Ani guys, siya dyan galuto dito sa kusina. Karong gabi una guys, magtapok mi kauban sa among mga apo, sa among mga binadsi. O kauban sab sa akong mister, ni suporta po siya guys. Lunod patay po siya sa pagdigamo ani sa amo ang mismong kaugalingon. Gikan sila sa may bukid guys, nitugbong lang gid sila diri sa amo at sa among dapit, nagkigihiyo sa namong iyang mga ginikanan. Hello guys. Mo ni si Aladdin guys, mo ni nag-birthday celebrity. Unang anak panganay guys. Og nangagdan ako aning pagpangaon guys, pero gatudtud sila og insay manguna pag-ampo guys. Mga bata. Mo na silang gapanagana sila guys, pero wa sila mahibaw nga humanan ako ni ampo mo to nang ako di unang ni kuha sa pagkaon guys, kay tinudtod man sila, wa sila kalibutan nga humanan og ampo guys. Mo to nga hala pangaon na mo kay nahumanan ni siya og ampo nga ana pa sila ni gimok guys, kay humanan man day kunog ampo. Mao jud kasagaran nato mga Bisaya or Pilipino nga basta mag-ampo na gay magtudtud na. Mo nang ako maguna lang ko daan sa pagpanalangin bisag wa sila diha kay aron diretso na. Kay kasagaran gud sa nga aning tapok-tapok guys, dugay jud makasugod kay kana lagi magtudtud og ampo. Mo nang natapok na mi guys. Bisag mao-mao nga handa guys, gitapukan jud namo sa tibuok pamilya. Aron makaduyog mi sa nag-celebrate guys. Uy. That's lunch lang ni guys, kay paghuha ni mo pagkaon mangita na lang kag pwesto sa gawas kay piot man sa sud. Mo na mo gawas ang mga apo og anak ko guys. Mao ni siya guys, maapil ni siya sa kong video guys, kay siya may akong anak panganay og kanunay jud ni siya pod guys, maawahi sa pagpanagat guys, mawahi pag uli kay taas po diyang palangre guys. Madugay po siya kay tuwa lagi sa bukid, dugay po siya kaabot diri sa ubos. Mo na nga usay lagi ta makaawawahi ta niyang pagpanagat ani. Kapoy na kayo guys, pero tungod lagi kay natay mga estudyante, sakripisyo lang tunog ang alang sa ilang pamilya guys. Gabi ini guys, ituyo ni nga gabi kay aron magkahiusa mi kay ang uban to ang mas mga lakaw. So giatol jud og gabi og tingpan ni hapon jud. Mo na nga ngit-ngit pa ang ngit-ngit ang palibot na guys. Naapod among masamong ang among mga apo.
Nalipay lamang pod ko guys kay bisan to og minyo na sila. Mahinomdom gihapon sila sa ilang birthday og apil gihapon mi sa pagsaulog sa ilang birthday guys. Mo nay butang nga ikalipay gyud namo mga ginikanan nga mahiusag gyud gihapon namo ang among mga anak. Wa kay ko kagara-gara ani guys kay sa adlawan pa ani mao man ang pagkadisgrasya na ho tong natag-an bitaw ko murag naa pa jud ko nervous guys. Murag wa jud ko ani kagara-gara pag pang interview nila guys kay murag gahuot pa man yung dughan ani guys. Mao nang wa jud ko kaayo kapang interview ng mga apo ug sa nag-birthday kay napaman ko ani sa balatian. Guys, sa dili pa nang ko tapuson ning maong video guys. Ako ang shout out ni Jis Mendoza, Rodi Saladin, Susan Madula, ni Helen, ni Michael Largo, Lini Dahang, ug sa iyang pamilya Ronron Katadman. Shout out usab ni John Gilbert Marido, Angeline Marsalim, Dolores Paho, akong amigo taga Kutkutan ni guys. Si Juana Anbors, si Badong Vlog, og Flor de Luisa Burato, may idol, og ni Ma'am Ems Burato, og sa tanan-tanang mga viewers nga wala ko masangpit guys. Salamat kayo ninyo sa inyong pagtanaw sa akong mga videos. Og ako moingon guys, daghan kayong salamat kaninyong tanan. Bye-bye. Panguha matukuan ka. Panguha matukuan.